ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, anawa manmat ni Kwarog. Kanayon da nga kuyog ka ni pari badong amapan agbartag. Kanayon kumot abagbagaan. Di nanto pa ikaskaso, ano as asikasun dagitimulanan. Ay, nagpadaan da ka ni pari badong. Mabaybay anda timula da. Pati kanu jeraap da. Laklakayan da dya pari badong. Isungsung na di Kwarog. Uray isungsung da no adda nakam na. Saan kumasumurot ah? Di namot bagkaten nga isurot iti papanan na. Ay agnakam dantaw, no adamadi nga ibunga ti aramida. Ay palagi pamlat tajay ka anakam. Nakulaapan sa ti panunot na. Ha? Ay, bagbaga aktuman, no umay ditoy. Nagalas day tay tsuram. Adda ka numunsun rin asumungad. Tulungan nakit day tamangan numadadaal ti mulata. Ay, nakadamagan mo iti munson rin. Abay, Diyos daya. Tamo na ti mapaspasamak, iti masungat. Imbaga nga rod ti radyaw. Apay kumasaan ka mamatay. Ay, kung kunadalang da jay. Tamnod da may padamag da. Anya kun kunalaan. Tulungan nakit day. Ta ipagapas tan ti pagay. Ken apitan tan dagiti dadduma a maapit anateng. Ay, tila pagdandanaga maya. Isu bagitan, daytay tsuram, takanayon ka nga dandanag. Ay saus, saan ati panagdanag kaw ti bimaketak? Ha? No dikat gapo iti konsumisyon ko ken ka. Anya, apay nga may nga konsumisyon ka kanya kaya. Kakaiso na siya lang tinangayat king ka. Na, di ka man ba daw? Ay, numaisublik la kumatipasamak. Di ka kumapinagtatakunan. Anya. Ay, si Mangput kamit lang, si Kaabartek. Uy, sana bartag tinagan ka, angkel ko kapitan. Naglawag ako arug-agwapo tinagan ka. Kwarog amam martek, tinagan mo. Koreksyon, Angkail. Koreksyon. Chip, kwaraw. Tapisin ka. Ah, Chip, kunam dita. Saan mo abagay ta mamartek ka? eh. Ikaten ka to pa, chip ta nun. Ay, saus, sadakila po ka o ti kabildatan. No ikatin nakachiptahan o dangkay. Naa. Awanan ti kas kanya katurait kan kalay nga chiptanaw. Ay di nakpasikatan, dakar bengak amang ikatken ka. Ikatan na ka diya ka nakamanggay. Ay, saan mo ta? Agbaliw ka, tapno di ka ikaten. Asikaswam kit di dagiti mulam. Ken aramidem ti pagribengam. Kapanam, mausay. Ina, manggapasin di pagay kaw. Tao may kanumot tay munson rinain. Ay, agpada kayo, kinituyang ka. Eh? Mamati kayo launay, di tayo magbagada, monson rin. Apay kumadi ka mamati ngay. Imbaga na nga raw. Inwaraga magtiradyaw. Apay, tengel na kita ti ulay. Ta amuda, no agtudaw, no saan. Amuda nga raw. Apay bagada. Adda maagpaysong ibagada kita ka anyos. Ay, salbag na kita ang mga ibagbaga. Huh? Amuda nga ibaga ti bagyaw. Ngam, apay nga rod adida ibaga, no asino tinangukod, iti kaldingkaw. Itatamit. Apay amuda da kita. Ti panawon ti bagbagada. Sana tinangukod iti kalding mau. Kalukwang hindi na kita, usay. Sana kalukwan. Sige. Inakaon. Sayang numabutan iti munson rin ti gapasek. Ipagapas ta ka din ti pagay ta, Inteng. Ay una, magapas ko maamin sakbay nga umay ti munson rin. Sayang ti pagay, no saan magapas? Saan samot nga aggunggunay ni Kwarog? Kasanungay ti pagay na. Ay, napanan naman ayo. Ay, jak amo iti dayja aka anakam. Basta nagkuyog daken ni Badong. Sigurado ama pandaag lemes iti arak. Intun na bartek da. Kas dala pinadanuman atukak. Umariwawa da.
Laklakayan mo't day ja apari badong. Masuron paikit din ni Marituyang kenkwana. Ay, asino matisaan ang masuron nga, tikas dya klase titaw. Karag, mamati ka kaday, ti bagbagada ang monson ray na sumungad. Ha? Santata, no pimanaw ti ulap, awan tu daw. No nayangain, awan tu daw. Matarantada ki di amin na namang gapas ka na kitipagay da. May mayat no matangkanan anaimbag ti pagay. Sa bayaga pasain. Ay, wala. Agpada tagayam iti kapanunutan na. May mayat no matangkinan na nalaing tipagay. Sakbay ang magapas. Iso nga, uraya ka matangkanan dagiti pagay ikaw. Kastak, mate, kuwaraw. Nadagdagsin mo't lang tikilos na no natangkinan na nalaing. Kuray! Imay kadiitay ni Badong po dito, maray. Nakita alimabas na adwa ken ni Kuaraw. Ay, makumikom dagiti tattao amang gaagapas ka dagiti pagay da. Dagijay mo't adwa, sa balay ti pakakumikumanda. Nagpadaan da, Maray. Nanggo ti kunada. Asan ka no nga umay ti munson rin ditoy? Ha? Kasano kumati pan nakaamuda saan nga umay ditaw? Umalis ka no, wano mayangin. Ay, ikanakman kit di iti sardinas, maray. Tadyak masango ti aglutaw. Inakpay ngamin puro sen ti bunga dagiti mulamay. Di ka kumaikan ta ati dogan ti listaam. Ngamahay, maasyanak ngamin ken ka. Apay ngayon pag-apasyo ti pagayaw, kat saan pa'y una anatang ka na ng kail? Apay di mo nanggag nga umayan ti monson rin. Imbag ti adda maapet, ngam ti malayos. San siguro adumanon day tamon sunrain? Naa, pagkunam saan siguro? Siyempre, saan ka day? Ano makatudtudo dito'y ayan tayaw? Saan nagangain? May tayab diyang ulap. Kat sabalin ti pagtuduan na ang kail. Pilosopo. Ay, minton kwan, nakarma ka di ta ibagbagam. Ingem ti matagaganat, may sagmak. Naa, Pinagapasyokit dahin dagiti pagayaw, kat di pa'y unay natangkanan. Nalpas kayon samot ang naggapas, maribanang. Ay wen, Maray, nalpas matlaangan. Uray umay ti munson rin, awan pagdanagan may. Ay, sa balimot kin ni Badong ko. Ta ipapilit na asaan ka nung nga umay ti monson rin ditawi. Pagkunaan na saan nga umay. Diyak man amukan kwa na, maray. Masurunak, ngam awan mabalin ka. Kasanon no umay jay munson rain. Sapay asidag ti karayan iti talon yaw. Ay, managlayo si jay. Wen nga rod, maray. Agin nasidag ti talon mi kadakwaraw. No umay dyan napig sa ato daw. Mapirdilakit de dagiti pagay. Sapay kumaa tapumudno ti kunada. Asaan ka nung nga umay dito'y titudaw. Abay, anya tikinan mo, pagapas mo kidin, ti pagay mo nga dapay gangganos na paray. babalinin. Ha? Sayang nga may no umay napigsa at tudo. Ahaw, mamatpati kan to, mate. Pugpugtuan da lang, ti bagbagada. Anya apugpugtuan mo't nga ibagbagam. Uray kitain tayaw, saan nga umay, titudo dito'y paray. Pagkunaam. Ay kit dito'y bukod ko aradara. Napigsa, ti radar kaw. Naa, adamot ay radar mo. Ay kit adda, hangam siyak lang, ti makakit kita. Ay, ingka kagapasan na. Ag tinulong kayo kun ni Kwarog no isaw tagapasan nyo tapagay yun. Ay, urayin may maamatang kinan analay nga paray. Dakkel taw, ti paglakon may. No ipabayom to day ta Eric Mao, adun to ti agbalin apagpag na. Taginapas yaw asaan pa'y unay anatangkanan. Imbag laat, adda. Ngam ti malayaws no may ti monson rin.
Anya, kata malayaws. Danag yun. Aya, Sayang nga rin no malayos. No, magapas nga dagang ganos na. Oray matumag ano ipabayaw. No malayos, ni agrosing tunti rek. Sinayang yung tipagayaw. Ginapas yung kitnay na saan pa yung una natangkanan. Jay la tul ti dawat ya dagang ganos na chip. Natangkinanin, aji murdong nan. Ngam no inuray yung kumamatangkanan amin, naging gaititil-til na. Diyawan ko mamatumag no may pabayaw. At adu pa'y titimbang na, no ilakom ti irek. Makamutan, pinalara na na. Ako'y di yung tagapasan di pagayo. Adwa, pare ba daw? Kan ni Kwadhaw. Ay, kapasin minto ito no naan-anayan, titangkin na paray. Wine. Natangkanan to pa yan. Eh, sayang aday tanong malayos. Ay, sayang matiad da ititil-til ti dawa. Nalagaan, titimbang na, no kilusay. Sabay planok nga ila ko ti irik kaw. Eh. Taso katakman ti tricycle kaw. Ay, oray siyak mo da. Gumata nga mamay, iti motor ka. Agkuyog tanto amapan gumatangan niya, tatabataw. Agtultulag kayo ang mapanggumatang iti motor. Di pala nagapgapas. Bangnam na makayaw. Ay, katuwa na paray. Sapay nagmamayat ti dawa ti pagay kaw. Ay, uray siya kang kail. Na. Mayat mo ti dawa dagiti pagay kaw. Agarpad, dagiti pagay may. Isungag padada amayat ti dawa na. Ay, wala akong masabi. Bahala na kayo. Timpadaway, nulitigmaw. Umapapal sa amoy, itinapinta sa dawa ti pagay takwaraw. Saan mat siguro nga umapal? Mamati na lang unay itimpadamag ti radyaw. Hindamang kidi uminaw. Kasapulan man ti bagik ti gasolina kay. Gasolina winwarak. Ang damat gasolina ti motor ko, tata. Sa bali ti gasolina ti motor mau. Sa bali mo ti gasolina amasapol kaw. Tanaliknaw, ken naingay. Ang darak iti balay. Ingka mangalay iti manok yung apulutanin da. Ay, saan na ka makakamat iti manok, tanaatap da. Ah. Naimbag kuma, noon nakaapon da, tadya lamang tilew. Nagapwam manan ba daw? Agdiwar-diwar ka manan amagmag na. Apay aya apakasik naram, no diwar, ti panagnat. Madanaganak nga raw di jay pagay ta. Mangrugen nga agkuyom ti tangatang. Kasanaw no ibayakabak na titudaw. Ay kat ibayakaba na lang ah. Inton maibos tito daw, agi nito mo lang. Kasano nga ay ta ibagbagada amon sunrain. Anyamon son rin aya. Agi nito mo lang kung nalang arudain. Intong bigat agi nitain. Gano saan? Kasanaw ti pagay ta. Awan ton ati kanan ta. Di pa'y madanagan na iti marabutit at saan ngagmulmula. Si Kantoki din, analawat rin na ipanta. Oray nalawang araw, numalayaw. Talaga anapig sa daytoy amon sunrain. Ay, ada pa yun unit ti danom di tawaig. Ay, sigurado nga adumanan ti mabsang ataltalog no kastoy. Imbaglakit din ata nakagapas tayon. Ay, una, malas ti saan ang nakagapas. Sigurado ang malayos ti igituwain. Ay, may san ni Kwarog asaan pa'y ang nakagapas. Eh, sulpag namin. Di maagin inumpir, aramidin na. Anya nga tati aramiden na, no nalayos ti pagay da. Ay, anya pa ngay. Agdung-adong aw iti kapagayan da. Agapasan da. Di da magdangdang ka. Anya nga itaba daw. Manungal dawal ngagtutudaw. Sigurado analayusan ni jay talaw. Ay, day tangarod kay tuyang. Sayang pa iti pagay. Ibagbagak ngamin itay. Ngam dinak dengdenggan. Ay, kunak ano sana matuloy day takong kunada amon son rin. Nagpadaan nyo lakin ni Kwarog a pinusupaw. Anya nga'y tinaganabyaw. Ay, sardeng na kumamo basay. Day na makita, hindi pagay. Itapay tanalayusan sa mo ibaga nga'ing kakitaan. Baliktad at talaga to utak mau. Ay, hawanan tayo kunak nga igatang ko iti tricycle kaw.
Ay, nalayos mo tayo. Ay, wan nga raw, sayang pa itinalawa kapagayan. Nalayos nga agpaisaw. Ay, saan na pakiranudan na nagtubo mo na maupran tirek. Ito naman minsan. Patsi kung ti patigman iti rajaw. Ay, uray siyak mo na. No, day baga ti rayaw. Saan ko na pilusupwan? Nagbabawi ak itang tataba daw. Ay, maudi talaga ti babaway. Sayang nga talaga. Anya ngay ita, tatabadong ken kwarong. Nadadael dagiti pagayo. Patyin nyo ngamin ti pakdaar iti radyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay at sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdagan.